Зыԥсҭазаара ажурналистикада зхахьы иззаамго, уи акыр шықәса иазааԥсо Руслан Ҳашыг иахьа иҩызцәеи иколлегацәеи ажәаԥхақәа изыркуеит. Зус иазҟазо, еснагь арҿиара знапалаку, аҿар зԥышәа рымаздо ажурналист аҭынчра аамҭазы аума, аамҭа хьанҭақәа раан аума, еснагь ҳажәлар рҿахәы аҳәараҿы илшарақәа рацәоуп. Руслан Мкан-иԥа Ҳашыг диит рашәара жәиԥшь зқьижәшәи ҩынҩажәи зеиԥшшықәсазы Гәдоуҭа раион Хәаԥа қыҭан. Ҵандрыԥшьтәи актәи абжьаратә школ даналга дҭалоит Аҟәатәи ҳарҵаҩратә институт афилологиатә факультет. Анаҩс иҵара иациҵоит Ломоносов ихьӡ зху Москватәи аҳәынҭқарратә университет ажурналистика факультет аҿы. Зқьижәшәи ԥшьынҩажәи абашықәса рзы Руслан Ҳашыг Аԥснытәи аҳәынҭқарратә телерадио илахәыраҿы аусура далагеит. Аԥсны жәлар рџьынџьтәылатәи еибашьраан иара аԥсуа телехәаԥшраҿы редактор хадас дыҟан. Ҳмилаҭ аибашьра амца ашыра ианалагылаз, ҳтәылаҿы имҩаԥысуаз ахҭысқәа ииашан ҳажәлари аҳәаанырцә инхоу ааԥсыреи рызнагара аусаҿы ажурналист илагала рацәан. Редактор хадас дшыҟазгьы аибашьра ианалага раԥхьатәи амзақәа рзыҳәан амацәаз иҭакыз Тҟәарчали Очамчыреи рраионқәа рахь ицахьан. Уатәи аԥсҭазаара зеиԥшраз видео ианҵаны, ицҵааны, иааганы телехәаԥшцәа идирбахьан. Убри анаҩсгьы Руслан Ҳашыг иџьаба акыр ирацәан ҳара ҳаибашьра аҭоурых ҳара ҳзыҳәан уи шиашаз, иҳақәлаз рзыҳәан уи шиашамыз адунеи ауааԥсыра рыларҵәараҿы аҳәаанырцәтәи ажурналистцәа абрахь Аԥсныҟа раагара, Аԥсны ицоз ахҭысқәа иашала ахәаԥшцәеи егьырҭ аԥхьаҩцәеи рызнагара. Сара исҳәарц сылшоит Руслан Ҳашыг абри аинформациатә еибашьра аԥсуаа аиааизар убри ахыҵхырҭаҿы игылаз Руслан Мкан-иԥа Ҳашыг иакәын. Руслан Ҳашыги сареи инижәа шықәса инырзынаԥшуа ҳаибадыруеит. Ҩажәа шықәса акыр нарысны ҳус акоуп, аусура ҳаицалагеит агазеҭ Аԥсны ҟаԥшь аҟны. Агазеҭ Аԥсны ҟаԥшь ахьынтә аԥсуа телехәаԥшра ашҟа ҳаисит. Аибашьра аналага раԥхьатәи амшқәа рзы Руслан иааникылаз аҭыԥ иааидкылан абри аинформациатә аҟны атәы салацәажәар сҭахуп. Иара ишилшаз абраҟнтә аибашьра шцозгьы хымш ҳтелехәаԥшра усуцәа абра иҟан. Абра рахы иадырхәашаз, иргашаз атехника зегьы Гәдоуҭаҟа иширгаз, аха ҩажәа шықәса аԥсуа изы қәра дуум рҳәоит. Изеиӷьасшьыр сҭахуп зегь раԥхьа иргыланы ақәҿиарақәа, аҭаацәаратә маншәалара, ихшара рҟнытә игәы иаҭаху абзиарақәа рбара зегь раԥхьа иргыланы агәабзиара арҿиаратә насып. Ажурналистика ари сара сыԥсҭазаароуп, иҳәоит Руслан Ҳашыг акыр шықәса инапы злаку азанааҭ далацәажәо. Ҳаиҿцәажәараҿы игәалаиршәеит журналистк иаҳасабала иара изы аҵак ду змаз раԥхьатәи инеиҵыху ианҵамҭа аус адулара шымҩаԥысуаз. Сыԥсҭазаара журналистикоуп. Ажәакала исҳәарц сылшоит, избан акәзар ари санааҭуп, ари сыԥсҭазаашьоуп, ари сара сыԥсҭазаароуп. Сара раԥхьатәи инеиҵыху сынҵамҭа газеҭ Аԥсны ҟаԥшь кьыԥхьын зқьижәшәи ԥшьынҩажәи ҩеиза шықәса рзыҳәан. Ари ибжьаӡны иҟаз аџьынџьтәылатә аибашьраҿы Гыцба Бзыԥнтәи ихьӡ ашьақәыргылара лахьынҵас исоуит. Абри шиҟаз аматериал сԥыхьашәын, убри иазкны адаҟьа агазеҭ Аԥсны ҟаԥшь адаҟьаҿы икьыԥхьын. Сицыздырам шаҟа шықәса анцәа исаҭәеишьо, аха ҵыхәтәантәи амш шныӡа сара еснагь занааҭ амаӡа зулоуп. Еиуеиԥшым аамҭақәа рзы Руслан Ҳашыг Урыстәылатәи актәи НТВ реиԥш иҟаз аканалқәа рҿы хатәы корреспондентс дыҟан. Зқьижәшәи ԥшьынҩажәи ашықәса инаркны ҩнызқьи хԥа шықәсанӡа аус иуан Аԥсны раԥхьатәи ахада Владислав Арӡынба ипресс-маӡаныҟәгаҩс. Ҩнызқьи хԥа шықәса инаркны ҩнызқьи ԥшьба шықәсанӡа Аԥснытәи аҳәынҭқарратә ателерадио илахәыра директор хада иҭыԥ икылон. Ҩнызқьи быжь шықәса инаркны ателеканал Абаза ТВ директор хадас дыҟоуп. Аус ицызуа иазгәарҭоит Руслан Мкан-иԥа иҿуҵааша шырацәо, иара еснагь имҩақәҵа гәабжьгарақәа шуиҭо. Научилась я у него практически всему, что я умею. Но в первую очередь это умеренность, деликатность и мудрость. Когда ты приходишь со съемок, тебе хочется выдать в эфир все, что ты узнал. Но не всегда это можно, потому что нужно думать о государстве, о телевидении, о зрителе, о себе.
но всегда нужно сохранять объективность. И эту золотую середину определять и выдавать в эфир научил нас Руслан Мканович. Я хочу пожелать ему очень много энергии, которая у него есть и так, но я хочу, чтобы этот ключ, который бьет в нем каждую секунду, не иссякал, потому что нам, молодым журналистам, очень нужна его помощь. И тем, кто работает с ним 10 лет, и тот, кто начинает сегодня, я просто всем советую смотреть на него и учиться у него. Руслан Хашыг юнизки жавшуксазы Аԥсны ажурналистцәа реидгылахантәаҩыс далхын, иара илшоз иҟаиҵоит ажурналистцәа аҿарацәа рзанааҭтә ҟазара ҳаизырҳараз, арҿиара агәаҵԥыҳәара рыҭараз. Амра Зарандиеԥҳа, Степан Мартиросян, Аԥсуа телехәаԥшра.